Ikaze nanone mu makuru yacu akomeje kugenda avugwa ya mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, turibanda cyane mu gihugu cya Uganda, ahabaye ku munsi w'ejo amatora y'umukuru w'igihugu Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Robert Kyagulanyi nibo bahanganye cyane, ariko amakuru angezeho ubu muri aya masaha yo kuri mugoroba arambwira yuko ibintu bihinduye isura. Byitwaga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni ariwe ukomeje kuza imbere mu matora y'umukuru w'igihugu cyangwa se mu majwi akomeje kugenda abarurwa, ariko mu buryo busa nk'ubutunguranye cyane. Nari nigeze kubabwira amasaha ya kare ko nubwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni akomeje kuza imbere ya Robert Kyagulanyi Ssentamu wambaye nka Bobi Wine muziki w'injyana ya pop mu gihugu cya Uganda, iyi nkuru reka nyivuge nitonze bitewe n'uburemere bwayo, bitewe n'uko abantu benshi deja bari bamaze kwishyiramo yuko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yamaze gusa nk'aho yatsinze amatora muri iki gihugu cya Uganda. Ni perezida usanzwe ari ku butegetsi, yamaze imyaka igera kuri 41, yafashe igihugu mu buryo bw'imirwano cyangwa se mu buryo bwa gisirikare. Ariko se Yoweri Kaguta Museveni uyohoze ari umunyamuziki cyangwa se umuhanzi, mu by'ukuri igihe cyaba kigeze ngo habe impinduka mu gihugu cya Uganda, ariwe uyobora iki gihugu cya Uganda. Haracyari amahirwe menshi cyane bitewe n'amakuru angezeho muri aka kanya aturuka mu gihugu cya Uganda. Nakomeje kubabwira ko hari umunyamakuru umugenzi wacu uri mu gihugu cya Uganda i Kampala, ndetse ukomeje gukurikirana 5/5 bikomeje kuva mu matora cyangwa se mu ibarura ry'amajwi muri iki gihugu cya Uganda. Kare yari yatubwiye ko ibintu bisa nk'aho byongeye gufata indi ntera, aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni yari yongeye kwigaranzura uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ariko kandi muri uyu mugoroba biravugwa yuko mu bice bitandukanye nka Wakiso muri kariya gace uwitwa Robert Kyagulanyi yatoreyemo, ngo amajwi yose yongeye gukusanywa cyangwa se yabaruwe, agaragaza yuko uyu Kyagulanyi yongeye gutumbagira mu majwi, ndetse bikavuga yuko ubu kugeza amagingo ngaya ari we uri guhabwa amahirwe. Ariko kandi haracyari amajwi menshi cyane agomba kubarurwa, ndetse bivuga ko yuko amaze kubarurwa 48, mu gihe rero kandi bagomba kubarura nyine 100% by'amajwi by'abaturage bose batoye muri iki gihugu cya Uganda. So ni ukuvuga ngo igihari ni uko haracyari amahirwe yaba kuri Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yaba no kuri Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine. Nahoze mbona hari itangazo rikomeye cyane maze gushyira ahagaragara, ariko niba ari 48 imaze kubarurwa, bivuze ngo hasigaye indi 42 nayo itari yabarurwa. Ubu tuvugana bivugwa yuko Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine afite amajwi agera kuri 53. Ubwo Yoweri Kaguta Museveni ari munsi yaho gatoya, andi majwi nayo akaza gusaranganywa abandi nabo biyamamaje muri aya matora, kuko nakwiye ko ari abakandida bagera ku 8 bari bahanganye muri aya matora. Gusa abavugwa cyane ni Yoweri Kaguta Museveni w'ishyaka rya NRM, National Resistance Movement, ndetse na Robert Kyagulanyi Bobi Wine wo mu ishyaka rya NUP, National Unity Platform. Hanyuma imibare mugenzi wanjye turi kumwe ahangaha aracyarimo arayishyikiriza neza, aracyarimo arayitegura neza, ndetse kugira ngo tuze kwibagezaho mu kanya gatoya. Ariko mbere gato yuko tugaruka kuri iyo mibare nyirizina, reka mbaze mabwire ko Fizi twirwanaho yafashe ahazwi nka Pwezero nyuma y'imirwano ikaze cyane, agace kitwa Pwezero gaherereye muri teritwari ya Fizi, ahahoze ari indiri ikomeye cyane y'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, kigaruriwe n'abarwanyi batwirwanaho kuri wa gatanu tariki ya 16 Mutarama 2026, nyuma y'iminsi 2 y'imirwano. Hagatanga ariko nabona mugenzi wanjye abwira yuko amajwi yamaze kuboneka. Yes, nkuko mu by'ukuri komisiyo y'igihugu y'amatora ikomeje kugenda bitangaza, amajwi 53 n'ibice bigera kuri 87 ku ruhande rwa Bobi Wine, ndetse n'amajwi agera kuri 45 ku ruhande rwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, nkuko amakuru akomeje kubigaragara. Ni ukuvuga ngo abandi basigaye baragabana amajwi agera kuri 3 n'ibice gutyo, kugira ngo bijana ku ijana. So hagati aho ngaho uwitwa Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ufaransa yabaye nk'ushaka kugira icyo avuga kuri aya matora yo mu gihugu cya Uganda, ariko aca mu marenga. Tubanza kugaruka ku byo yavuze. Uwitwa Perezida Donald Trump nawe yanze gushimangira itsinzi ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni cyangwa se Robert Kyagulanyi, ariko nawe aca amarenga, ahubwo agaruka ku bindi bibazo bya Iran ndetse na Venezuela, uburyo batangiye kugurisha peteroli muri Venezuela. Byose rero ndashaka ko tuza kubigarukaho muri rusange. Ahantu hifashishwaga rero n'uruhande rwa leta mu kugaba ibitero kuri Minembwe ndetse na Mikenke, ndetse no mu yindi midugudu cyane hakikije imirwano, kandi yahuje abarwanyi b'umutwe wa twirwanaho ukorana na FC23 ndetse n'ingabo za Congo FARDC zifashwa n'inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi.
ariko kandi amakuru akavuga yuko amakuru aturuka aho agera kuri Kivu Morning Post avuga ko imirwano yatangiriye mu gitondo cya kare ku gasozi ka Buruta mbere yo kwimuka isatira President wa kane twirwanaho, kandi yari yemeje ko igenzura zone ya Buruta nyuma yo kugabwaho igitero na FARDC cyangwa se igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro bafatanyije. Mama kwa gatatu yashyize umujyi wa Uvira amaboko y'umuryango mpuzamahanga. Ihuriro rya mama kwa gatatu rwanya umutetsi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryashyize umujyi wa Uvira amaboko y'umuryango mpuzamahanga, rigusaba kandi kubungabunga umutekano w'abawutuye. Tariki ya 13 kwa 2025 M23 yatangaje ko igiye gukura abarwanyi muri uyu mujyi mu minsi ibiri yakurikiyeho bawuvuyemo, ariko leta ya RDC yagaragaje ko batigeze kandi bawuvamo. Mwibarura M23 yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye tariki ya 15 Mutarama 2026 natangaje ko hashize iminsi igera kuri 3 isabye ko ingabo ziri mu butumwa bw'uyu muryango nuko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO zirinda abatuye muri uyu mujyi wa Uvira. Ubusabe bwagejwe ku ntumwa ihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri RDC ikaba n'umuyobozi kandi w'agateganyo wa MONUSCO yitwa Viviane Van de Pel. Umuyobozi wa M23 Colonel Nanga Yoberuwo yagize ati umuryango wacu M23 kuva uyu munsi wafashe icyemezo cyo gushyira umujyi wa Uvira mu nshingano zose z'umuryango mpuzamahanga. Nanga yasobanuye ko uyu mujyi wari wasigayemo umutwe w'abarwanyi ba M23 bari bashinzwe ubugenzuzi, mu gihe kandi bari bategereje ko ujyamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo rero ziwugenzure, ariko ko nabo bavuyemo tariki ya 15 Mutarama. M23 yamenyesheje Loni ko icyo umuryango mpuzamahanga ukwiye kuzirikana ari uko ingabo z'u Burundi, umutwe w'iterabwoba FDLR, imitwe y'abazalendo n'abacancuro bibangamiye umutekano w'abatuye umujyi wa Uvira. Iti kuhaba kwabyo ati n'ibikorwa byabo ati kandi bibangamira umutekano w'abasivili gusa, ahubwo binabangamira inzira y'amahoro ikomeje n'umutekano w'akarere muri rusange. Iri huriro ryasabye umuryango mpuzamahanga kohereza vuba ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kuwurinda ibihe by'akababaro nk'ibyo wabayemo ubwo wagenzurwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta RDC. M23 yafashe kandi umujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza 2025 nyuma y'urugamba rwari rumaze icyumweru rubera mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Yasobanuye ko yavuyemo ibisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze. Amerika kandi yasabye M23 gusubira mu bice yahozemo mu ntera y'ibirometero 145 uvuye mu mujyi wa Uvira, yizeza ko aribwo umuryango mpuzamahanga kandi uzoroherwa no kubungabunga umutekano w'abasivili. Ubwo akanama kanoni kandi gashinzwe umutekano katoraga umwanzuro wo kongeza MONUSCO manda y'umwaka yahawe inshingano nshya zirimo kugenzura ibarizwa ry'agahenge mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Ibi bica amarenga ko mu gihe cya vuba ishobora kandi kohereza ingabo muri uyu mujyi wa Uvira. Mu gihugu cya Uganda nk'uko nakomeje kuyabivuga, imibare y'agateganyo komisiyo y'amatora muri Uganda iraca amarenga ko Yoweri Kaguta Museveni ashobora kandi kuyatsinda ku kinyuranyo kiri hejuru cyane. Iyi ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cya Akadomo.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda mu masaha atambutse. Bagiraga bati byavuye mu ibarura ry'amajwi y'agateganyo mu gitondo cyo kuri wa gatanu bigaragaza ko Yoweri Kaguta Museveni ari imbere n'amajwi 76, mu gihe Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine afite amajwi 20%, amajwi yose amaze kubarurwa angana 45%. Nathan Nandara Mafabi w'ishyaka rya Forum for Democratic Change FDC ari ku mwanya wa gatatu n'amajwi 2.08%. Mugisha Muntu wa ANT akagira 0.57, mu gihe witwa Elton Joseph Mabilizi wa Conservative Party SP afite 0.21. Robert Kasibantu wa NPP afite 0.28. Mubarak Selunga Munyagwa wa CMP akagira 0.28. Frank Bulila Kabinga wa RPP we afite 0.25. Bitegerejwe ko byavuye mu matora mu buryo bwa burundu bizatangazwa tariki ya 17 Mutarama 2023 ku munsi w'ejo. Mu gihe rero ibintu byakomeza kandi gutya, Museveni imyaka 81 yakwegukana manda ya karindwi w'umukuru w'igihugu muri Uganda. Robert Kyagulanyi akomeje kandi kwandikirana Museveni mu gihe ku itariki ya 14 Mutarama 2025 nyuma yo gutora yari yatangaje ko yiteguye kwegukana intsinzi ku majwi 80% natibwa. Museveni nawe kandi yatangaje ko yiteguye kandi gutsinda akabona nibura amajwi 80% mu gihe nta bikorwa byo kwiba amajwi bibayeho, ndetse navuga ko bidashoboka ko Bobi Wine kandi yamuhigika. Museveni yagiye ku butegetsi muri mu mwaka wa 1986 nyuma yo gutsinda urugamba rwahiritse
ubutegetsi bwa Milton Obote yiyamamaje yavuze ko natorwa azakomeza kwimakaza imiyoborere n'iterambere bishingiye ku mutekano, guteza imbere inganda, kubaka ibikorwa remezo ndetse akarinda ibyagezweho mu gihugu cya Uganda. Kyagulanyi wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri ni umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye ndetse bakurikiranwa cyane n'urubyiruko rwa Uganda. Yamenyekanye cyane mu muziki nka Ghetto President cyangwa se Bobi Wine mbere yo kwinjira muri Nteko Amategeko muri 2017. Muri amatora ahagarariye ishyaka rya National Unity Platform NUP. Nk'umuyobozi wa NUP, Bobi Wine kandi yakomeje kugaragaza ko ashaka guha ijambo urubyiruko cyane ko rugize umubare munini cyane w'abaturage mu gihugu cya Uganda. Yongeye kandi kwiyamamaza nyuma y'uko mu matora ya 2021 yahigitswe na Perezida Kaguta Museveni amutsinze icyo gihe mu buryo bugaragara cyane muri iki gihugu cya Uganda. Perezida Kaguta Museveni ariko amakuru atugeraho aka kanya nkomeje kugenda ngenzura 5 kuri 5 n'amakuru avuga yuko uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyanye nka Bobi Wine mu njyana pop mu muziki mu gihugu cya Uganda ariwe ukomeje kuza imbere mu majwi akomeje kwarurwa mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda ku biro by'itora bitandukanye. N'imibare ndayifite ngiye kwigarukaho mu kanya gatoya, nyuma yaho ngiye kubaha inshamake y'andi makuru y'ingenzi tubone kwinjira kuri inkuru yacu y'ingenzi ibiturutse mu gihugu cya Uganda. Imibare ngiye kubagezaho imibare itunguranye mu buryo bukomeye cyane ku muyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ese nyuma y'imyaka 41 byaba bibaye ko witwa utavuga rumwe n'ubutegetsi yaba agiye gusimbura Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi? Mu kanya gato ndabigaruka byose mu buryo burambuye. Reka mbaze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho hirya no hino, hanyuma tune kugaruka kuri inkuru ikomeje kugenda ivugwa mu gihugu cya Uganda. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza niba byashoboka ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni nyuma y'imyaka 41 yaba agiye kubona umusimbura we ku butegetsi atari umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba. Reka mbabwire ko amakuru ayandi angeraho mu buryo bw'inshamake kugira ngo twihute tugaruke ku nkuru ivugwa kuri aya matora mu gihugu cya Uganda. Babwire ko Jamaica yakira ingabo z'u Rwanda zizayifasha gusana ibyangijwe ndetse n'ibiza. Guverinoma Jamaica yakira itsinda ry'abasirikare bashinzwe ubwubatsi bo mu ngabo z'u Rwanda ryoherejweyo gufasha mu bikorwa byo gusana ndetse no gusubiza ku murongo ibikorwa remezo byangijwe n'ibiza. Umuhango wo kwakira iri tsinda wabereye ku cyicaro gikuru cy'ishuri gikuru rya gisirikare i Kingston ku wa 15 Mutarama ya gatandatu, uyoborwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubucuruzi mpuzamahanga wa Jamaica witwa Senator Kamina Johnson Smith. Senator Johnson Smith yashimiye guverinoma y'u Rwanda by'umwihariko Perezida Paul Kagame n'abaturage b'u Rwanda kubwo kohereza iri tsinda ry'abasirikare bazakora imirimo y'ubwubatsi. Yavuze ko ubunararibonye bwabo buzatanga umusanzu ukomeye cyane mu bikorwa bya Jamaica byo kwibaka mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'ibiza. Yashimye kandi ufatanye n'ubuvandimwe bw'u Rwanda mu guhangana n'ingaruka zigenda ziyongera kandi zibiza bishingiye ku mihindagurikire y'ikirere. Colonel Claude Bizimungu wavuze mu izina ry'ingabo z'u Rwanda yagaragaje ko u Rwanda rwifatanyije na guverinoma n'abaturage ba Jamaica. Yatanze kandi ubutumwa buturutse ku buyobozi bwa RDF ashimangira ko u Rwanda rwiyemeje gukomeza kuba hafi ya Jamaica mu rugendo rwayo rwo kwibaka ndetse no gusana ibyangijwe n'ibiza. Colonel Bizimungu yashimangiye ko kohereza iri tsinda bigaragara cyane icyerekezo cyagutse cy'u Rwanda mu bufatanye mpuzamahanga no mu bikorwa by'ubutabazi. Agaragaza bunararibonye bwa RDF mu bijyanye no kubaka ndetse n'ibikorwa bigamije kandi gufasha abaturage. Umuyobozi w'itsinda ry'abasirikare ba RDF bagiye gutanga ubufasha mu kubaka Colonel Moses Kayigamba nawe yagaragaje ko itsinda ayoboye rizakorana n'ingabo za Jamaica n'izindi nzego za leta mu bikorwa byo gusana ndetse no gusubiza ku murongo ibyangijwe mu rwego rw'amasezerano y'ubufatanye ari hagati y'ibihugu byombi. Yongeye ko kohereza iri tsinda biri mu murongo w'icyerekezo ndetse n'icyemezo cyiza Perezida Paul Kagame yafashe cyo gufatanya na Repubulika ya Jamaica cyatangajwe mu ruzinduko rwe yagiriye muri icyo gihugu muri Mata 2022. Muri makuru mu buryo bw'incamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu ivugwa mu gihugu cya Uganda kubyerekeye n'ibikomeje kugenda biva mu matora. Reka mabwire ko ambasade ya Amerika muri Afurika y'Epfo yatangaje ko kuba minisitiri w'ingabo n'abayobozi b'ingabo z'iki gihugu bemereye abasirikare ba Iran gukorera imyitozo mu mazi y'iki gihugu bigaragaza ko bifatanyije n'ubutegetsi bwa Iran bumaze igihe bujujubya abaturage babwo. Ubutumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za ambasade ya Amerika muri Afurika y'Epfo bugaragaza ko bakiriye
impuruza y'uko Minisitiri w'Ingabo ndetse z'igihugu barenze ku iteka rijyanye no gukumira Iran mu bikorwa bya gisirikare byo mu mazi. Amerika ivuga ko Iran ari umwe mu baterankunga b'ibikorwa by'iterabwoba, bityo kuyemerera urubuga rwo gukora imyitozo ya gisirikare yo mu mazi bishyira mu kaga umutekano w'akarere. Iti by'umwihariko ntibyumvikana ukuntu Afurika y'Epfo yahaye ikaze inzego z'umutekano za Iran mu gihe zirasa, zifunga ndetse zica urubozo abanya-Iran bari mu bikorwa byo guharanira amahoro. Abanyafurika y'Epfo ati barwaniye Afurika y'Epfo ntiyakwigisha isi ubutabera kandi ishyikiranye na Iran. Amerika yahamije ko kuba Afurika y'Epfo rero yemereye ingabo za Iran kwitoreza mu mazi yayo cyangwa se ku giterane yewe ndetse no kwerekana ko bizafatanya na leta si ukurenga umurongo gusa, ni uguhitamo kujya ku ruhande rumwe n'ubutegetsi bwica abaturage babwo kandi ni ukwinjira mu bikorwa by'iterabwoba. Abanyarwanda bamaze igihe kandi mu myigaragambyo bamagana izamuka rikabije ry'ibiciro ndetse no gutakaza agaciro ku ifaranga ryabo. Makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko andi makuru aravuga yuko uyu mugabo yitwa Pahlavi ukomoka ibwami yitezwemo umucunguzi wa Iran, igikomangoma cya Iran, akaba kandi umwana wa Mohamed Reza Pahlavi wabaye umwami w'iki gihugu cyo mu burengerazuba bw'isi imyaka 38 kugeza mu mwaka w'1979. Niwe usahanzwe amaso umucunguzi wa Iran bazahajwe n'ubukene. Iran ikaba igiye kandi kumara amezi agera kuri 3 ihanganye n'ibibazo by'imyigaragambyo yatangiye igamije kwamagana izamuka ry'ibiciro, ubu ikaba kandi iri kweguza abayobozi bakomeye. Abarenga 2,000 kandi bamaze kuyigwamo. Leta z'Ubumwe za Amerika zavuze ko ibintu nibikomeza kandi kuba bibi izabatabara, no kuvuga izatabara abanya-Iran. Ubuyobozi bw'iki gihugu bwo buvuga ko Amerika na Israel ari byo biri inyuma y'ibi bibazo. Buvuga ko Amerika kandi nitera ibitero kuri Iran, iki gihugu kandi kigendera ku matwara y'idini ya Islam nacyo kizihimura ku nyungu zabo. Ubu bigezaho abigaragambya kandi batangiye gutekereza Reza Pahlavi umaze hafi imyaka 40 aba mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagaragaza ko ari we muyobozi ubakwiriye. Reza Pahlavi nawe kandi yakomeje kumvikana asaba ko ubutegetsi muri Iran bwahinduka, ibituma akomeza kandi kwigwizaho. Abamushyigikiye benshi bati harakabaho ingoma ya cyami, uru n'urugamba rwa nyuma, Pahlavi azagaruka. Reza Pahlavi yibona kandi nk'umucunguzi abanya-Iran bakeneye ngo bigobotora ingoma y'amatwara ashingiye ku idini ya Islam. Yakunze kugenera ubutumwa abigaragambya ari muri Amerika aho atuye. Mu butumwa bw'amashusho kandi buhoraho yakunze gusaba abigaragambya gushyiramo imbaraga ntibarambirwe kuko inshinzi iri bugufi. Nabo kandi barasizoye batangira no kuvuga ibijyanye n'amagambo arimo umugambanye akwiriye gupfa. Ati bahamagara Pahlavi bati igikomangoma Iran iriteguye, turagutegereje. Uko bamurimbira, Pahlavi nawe rero yakunze kandi kugaragara mu bitangazamakuru bya Amerika asaba Donald Trump gutabara abigaragambya. Kwa 13 Mutarama, Trump yasabye abigaragambya gufata ibigo bya leta, anasaba ko ubufasha buri bugufi. Bivugwa ko n'intumwa ya Trump Steve Witkoff yahuye na Pahlavi baganira kuri iki kibazo. Pahlavi kandi kenshi yasabye ingabo ze n'abashinzwe umutekano wa leta gushyigikira imyigaragambyo. Mu mashusho yasohotse tariki ya 11 Mutarama yahagaze imbere y'ibendera rya kera rya Iran ryari rifite ikimenyetso cy'intare n'izuba, asaba ashyigikiye leta ya Iran rero guhagarika gukurikiza amabwiriza. Ati bakozi b'inzego za leta kimwe n'abasirikare bashinzwe umutekano, mufite amahitamo, mushyigikire abaturage, mukomeze kandi kuba inshuti z'igihugu cyangwa se muhitemo gufatanya n'abica abaturage. Ibintu muzabazwa igihe kirekire. Ibyo kugenda kandi guhenda k'ubuzima muri Iran byaturutse ku bintu byinshi cyane birimo ingaruka z'intambara y'iminsi 12 yayihuje na Israel, ibihano kandi byasubijweho na Loni kubera gahunda ya Iran y'ingufu za nucleaire. N'ifaranga rya Iran ryataye agaciro. Ufite idolari rya Amerika rimwe agahabwa miliyoni 1.4 by'amaliyari ya Iran. Leta yagabanyije inkundanganire ku bikomoka kuri petrol mu bitumizwa mu mahanga ndetse no ku nganda zikora ibicuruzwa bituma ibintu biba bibi. Mbere gato rero yuko twinjira kuri inkuru yacu ivugwa mu gihugu cya Uganda, reka mbabwire inkuru isa nk'itangaje. Ni mu gihugu cy'Ububiligi, umukecuru imyaka 92 umaze umwaka adatwara imodoka yandikiwe contravention. Umukecuru imyaka 92 mu Bubiligi uba mu kigo cy'abageze mu zabukuru yaciwe hazabu inshuro 2 kubera gutwara imodoka yiruka ku muvuduko uruta usabwa, nyamara kandi amaze umwaka n'igice yarahagaritse gutwara imodoka. Umukecuru witwa Fernanda Van der Waal yaciwe amagero 126,484. Inzego zamuciye hazabu kandi rigaragaza ko ubwa mbere ari ku itariki ya 18 Ukuboza 2025 atwaye ageze ahitwa Farsienne yagenze ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha, mu gihe kandi abahanyura bagomba kugenda ku muvuduko wa kilometero 70 ku isaha.
ubwa kabiri bivuga ko hari ku isoko 29 kwa 25 Bruxelles nabwo kandi yarengeje umuvuduko wagenwe. Fernanda van der Waal ati ubu sinyitwara imodoka none nibwo nshiwe ihazabu ntabwo byumvikana. Mukecuru kandi yasavuga ko atazishyura amafaranga kuko ubu igihe agezemo adafite ubushobozi bwo kujya ahantu kure. 767 yanditse ko imodoka y'umukecuru iba mu rugo rw'umukobwa we ndetse itagikoreshwa n'ibiranga byose bikiriho uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Ikaze mu makuru yacu mu gihugu cya Uganda, makuru aturukayo aravuga yuko mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru wa Kampala amajwi akomeje kubarurwa. Biravuga ko muri miliyoni 5 z'abaturage batoye z'amajwi amaje kubarurwa mu gihugu cya Uganda. Biravuga ko uwitwa Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi Ssentamu wamamaye nka Bobi Wine mu njyana pop muziki yo mu gihugu cya Uganda akaba ari we uri imbere n'amajwi agera kuri 55. Ni amakuru natwe ubwacu dukomeje kugenda tugenzura 5 kuri 5, ariko gusa icyitonderwa ndagira mbabwire ko aka ni agace Bobi Wine n'ubusanzwe asanzwe afitemo abamukurikira benshi cyane cyangwa se amushyigikiye benshi cyane biganjemo urubyiruko n'ubundi rwakomeje kugenda rugaragaza ko rushyigikiye ko habaho impinduramatwara mu gihugu cya Uganda. Ariko andi makuru akavuga yuko mu bindi bice nanone bitandukanye byo mu ntara zitandukanye mu gihugu cya Uganda ahakomeje kugenda habarurwa amajwi atari yatangira gutangazwa bitewe nuko no kuyagenzura bigoye, bitewe hanini nuko leta yamaze gufunga ibijyanye na internet muri gihugu cya Uganda. Ariko nkuko n'ubundi byagenze mu mwaka wa 2021 Bobi Wine uyu nguyu yaje gusa nkaho yabonye amajwi menshi cyane mu mujyi wa Kampala, mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kampala hanini kwa ko higanjemo urubyiruko ariko rwamutoye ku bwinshi cyane, ariko mu bice byinshi cyane byo mu cyaro bagiye bitorera muze Yoweri Kaguta Museveni ubu ngubu afite imyaka igera kuri 81. N'ubundi no kuvuga ngo turacyakomeza gukurikirana 5 kuri 5 tuze kumenya ngo ese niki gikomeza kugenda kiva mu ibarura ry'amajwi mu matora muri iki gihugu cya Uganda nkuko abantu benshi cyane babitegerezanyije amatsiko. Hagati aho mbabwira ko Perezida Museveni yatoreye ku ishuri ribanza rya Kalo mu burengerazuba bwa Uganda. Nyuma yaho kandi yabwiye abanyamakuru ko yatoye perezida n'abagize inteko ishinga amategeko. Yakomeje avuga ko yizeye ko agomba gutsinda akabona nibura amajwi 80% mu gihe nta bikorwa byo kwiba amajwi bibayeho, ndetse anavuga ko bidashoboka ko Bobi Wine yamuhigika. Uyu mugabo yiyamamaje avuga ko afite intero yo gusigasira ibyagezweho kandi agaharanira ko igihugu gikomeza gutekana Uganda ikazamuka ikagera mu cyiciro cy'ibihugu bifite ubukungu buciriritse. Ni mu gihe Bobi Wine bahanganye imyaka 23 we yakunze kumvikana asaba abakiri bato guharanira guhindura ubutegetsi buriho niba bashaka ko ubukungu bw'igihugu buzamuka. Amatora yo muri Uganda yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga mu kugaragaza ko umuntu yatoye, gusa mu bice bimwe na bimwe iryo koranabuhanga ryanze kugenda rikora. Nka komisiyo y'amatora yaramutse kandi ibwira abakuriye ibiro by'itora ko aho imashini zizwi nka BVVK zanze gukora itora rigomba guhita rikomeza kandi hakoreshejwe reste y'itora nk'uko byakomeje kugenda bivugwa. Hanyuma makuru avuga ko Museveni yashinje abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe amatora aheruka bakoresheje impapuro z'itora mpimbano zigera ku majwi miliyoni 2,000 ndetse miliyoni 2 ndetse 700. Ati zirenga miliyoni 1 zacepiwe mu gace ka Nkrumah, izindi miliyoni 1,700 ziva Dubai. Niyo mpamvu rero twahisemo uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga. Ku rundi ruhande Bobi Wine rero yavuze ko hari ubujura bw'impapuro z'itora bwakozwe hirya no hino mu gihugu. Ati isi ikwire kandi kumenya ibiri kubera muri Uganda. Ku munsi w'amatora internet yakuweho, hari ibikorwa by'impapuro mpimbano kandi z'itora ati ziri gukwirakwizwa hose muri iki gihugu cya Uganda. Ati abayobozi bacu barimo na vice perezida kandi wacu mu burengerazuba yataye muri yombi. Ati kuri byinshi by'itora kandi dore zizafunzwe mu gihe abandi birukanywe imashini z'ikoranabuhanga. Ati BVVK ati mu bice byinshi zanze gukora. Bobi Wine kandi yatoreye mu gace ka Wakiso ahitwa Freedom Square muri Magere. Museveni uhabwa amahirwe yo kongera kandi gutsinda ari ku butegetsi kuva mu mwaka wa 1986 mu gihe Bobi Wine bahatanye we yari afite imyaka 4 icyo gihe y'amavuko. Mu matora aheruka Museveni yagize amajwi 58 mu gihe Bobi Wine rero yagize 35%. Itora nirangira kandi byitezwe ko mu masaha 48 aribwo amajwi y'agateganyo azajya hanze. Amajwi abarirwa kuri buri site y'itora, ibyavuyemo bikoherezwa kuri komisiyo y'amatora. Umukandida agomba kandi kubona hejuru ya 50% kugira ngo atsinde. Iyo nta wabonye 50% kandi yateganywa itora rya kabiri mu minsi 30. Uko byifashe muri iki gihugu cya Uganda natwe dukomeje kugenda dukurikiranira hafi, nubwo gusa bigoye gukomeza kubona amakuru mu gihugu cya Uganda bitewe nuko habayeho gufunga ibijyanye na internet. Hanyuma mu yandi makuru reka mbabwire ko umudage w'umusesenguzi mu bya politike yitwa Eva
Van der Broek ukunze kwita Vrale yabujijwe kwinjira mu Bwongereza nyuma yo kunenga minisitiri w'intebe wabwo Keir Starmer ku bijyanye n'uburyo yitwara mu kurwanya ibyaha bikorwa n'abimukira. Vlaar ufite abarenga miliyoni 2 bamukurikira kuri X yahoze ari Twitter na Instagram ni umunyapolitike wahoze mu ishyaka rya Forum for Democracy FVD yamenyekanye ku rwego mpuzamahanga kubera kunenga ibihugu by'Iburayi bijyanye n'uko rero byitwara mu bibazo by'abimukira. Ku wa gatatu Vlaar yatangaje ko yahawe itangazo ryemewe rimumenyesha ko uruhushya rwe rwo kwinjira mu Bwongereza ku badasabwa visa ruzwi nka ETA rwahagaritswe. Yabwiye ko kuba rero yagera mu Bwongereza bibangamiye inyungu rusange kandi ko ari icyemezo kitajurirwa. Uyu mwanzuro wo kumwima uburenganzira bwo kwinjira mu Bwongereza wakurikiye ubutumwa Vlaar yashyize hanze yibasira minisitiri w'intebe Keir Starmer. Vlaar yavuze ko Keir Starmer ari umugome mubi kubera gutinya kuvuga ko ibyo yise gukomeza guhotera no kwica kwa abakobwa b'Abongereza bikozwe n'amatsinda y'abimukira. Ibibazo by'abimukira bahohotera abagore byatangiye kandi kuvugwa cyane mu Bwongereza mu myaka ya 2010 gusa 2025 nibwo guverinoma ya Keir Starmer yatangiye kugira abo ikurikiranaho nyuma yo kubisabwa na Rupert Lowe uri mu bagize inteko ishinga amategeko. Mu kiganiro yatanze Vlaar yavuze ko yashinguwe no kumenya ko yabujijwe kwinjira mu Bwongereza avuga ko byatewe n'inkuru yanditse inenga Keir Starmer ku mbuga nkoranyambaga. Vlaar kandi yavuze ko bishobora kuba byaratewe n'uko muri